hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sangi Home Minister puke sabdang achuan tun din huna Mizoram police na ruak no khala usangli zani somruk pariata ati tun sarkar kalmeka dan lawaku wa tolruk bek sangni zariat somruk pariat man ani to External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran anramri ron pela filfia ka ron che te chu an phu ang to ka chhana pe ka ni ati Palestine Prime Minister Mohammed Staya chu anna tangin nimin kha na bang Home Minister puke sabdang achuan dun din huna Mizoram police na ruak no khalo sangli zani somruk pariata ti asoi Nimin Assembly se sona sia habial tu MLA Dr. K. Bay Chwazona changin Home Minister chuan naruak no khala thu hi soya naruak ti no khaturin inbuat sai mekani ti soin sarkar sum din munin tin lo wangin voile khata no kha ngal vek the iro an don lo ti soi Mizoram sarkar sum din mun thlir chungin ain ta tol dewin nalakhi kalpui ani ang ati Zobil na changin puke sabdang achuan sarkar na ti judan omsa mangala ka ni don ti soya department in dan le shai in kai shwai na fel tak anei sa chu an mang don ni in soya Mizoram mun shanga police station le jail te po thom thata ti changklun tuma malak mekani ti soibok Home Minister hiam police zinga danina phalbak motor le na thok kol te chu February thachunga inching fel turin an ngen ti soya an nge nangin report an don nunga chuan dan phalbak motor kol an to lauti asoi ani tun sarkar kalmeka dan lawa ku wa tolruk bek sangni zariat somruk pariat man ani to he thui nimin assembly sesona Home Minister puke sabdang chuan Aizawl South tu bial tu MLA pulal chhuan thanga zona changin soi puke sabdang chuan dan lawa ku wa phur an man te shemek ani ti soin thubai nei lai ani wangin an chunga shemna lek ko ani dan tur chu danin ro alarel don ni in soya dan bo sia an man te hi police kuta an ommek ti soi bokani Home Minister soidanin dan lo anga tol kuwa an man te hi da kho mani ser luibial tu MLA pularin sangaral te zo belna changin puke sabdang chuan kudama dan lo anga kuwa da report an don lo thur hausa shila chutiang dan lo anga da an shani chuan report peturin MLA chu angien bokani Mizoram tharni lo kuwa state chunga ku phur kwal chu danina khaplai ni wangin an thei chin chu an man zel ti asoi RTI ek sangni pangali RTI rule sangni somchungchang training so nimin khan Aizawl bor sub conference hall a buat sai ani Chief Information Commissioner Pujon Neilai hovin training hine ni a tu soin Pujon Neilai chuan dan sha ta poimo thule thil ti swalpal thula dan shat lo na chu chuan lamatling lo ti soya RTI ek le rules po bil taka shema satur de manro tangkai tak sarkar in sop chuak chu mangtang kai thiam turin kal khom te chani Training kai shwai tu Mizoram Information Commission Secretary Pudolian Boy chuan Department shanga DAA SPIO rat te chuan an mo phurna chanem ngai takalen chuak turle an na tluang pa ngai ba ka anti turani telani ati a eiruk na daunan le langtlang sarkar theinan RTI Act chu manro poimo berpolani ati a tun nuwa sarkar mi chaunilau khotlang shwai tu VC te chu mipuin zona an nei te lo chang tu SPIO ani ve to donani ati bok Aizawl bor sub Dr. Lalngur tlaw chuan DAA SPIO rat te chuan nina lalova adil tu te hne na information thata ka pek mai chu an mo phurna ani thu soya ram siam thatna le langtlang theinan manro tangkai ni lain mimal in kherna le tul lawa inzo the ni a RTI ek vekhian chu tiang chu khapani ati training a telte chuan hlok taka mang turin du sakna ahlana ni hehuna hian Aizawl khopui chunga sarkar department ho tu te SPIO khotlang shwai tu VC tele NGO shwai tu mithanem tak an telani Mizoram GST Amendment Bill sangni somni pali chu nimin khan Taxation Minister Ayoin Home Minister puke sabdangan Assembly House a ngai to ho turin chhop chhuaka he bill hi casino house racing le online money gaming atanga GST lakani theina na GST dan siam thatna ani a heng activity pathuma chang hian zazela somni paria GST lakani he amendment hi rampum puya kumsangni somni pathum October ni khadetanga man turin GST Council in tuthlok na siam to wangin Mizoram chuan ordinance manga man ani a tun session a hian ek asiam turin bill hi putlu ani The Constitution 105 Amendment Act sangni som parok mangin India rampum puya GST ek hi kumsangni som pasari July ni khate chengin man chanani a sarkar lai puiten
state sarkar dual authority system kalpui ni a Central GST Act sang ni som pasari ne na mangkop turin state ten mani GST Act thewaneya Mizoram poem the Mizoram Goods and Services Tax Act 2017 aneni India rampuma in angtlanga manturat siamani bangin GST Council remti na a Central GST Act amen ani hian state sang ten an GST Act theute an amen vechin ani Mamidli Aizawl in Karkong Pui National Highways a Pariat Environment and Eco-Friendly Management of Roadside Siam na chu tho tanani na hi luang polvi C10 MGNREGS noyan thoktana thokhatna hian luang polvi C area mall puipeng voklan mall atanga nei tanani a nimin khan luang pol MGNREGS mangin Highway Reserve chunga thing omsa le thing trak bulte tifai ni in thing omlo na hmuna thing phun na torte dwan lokani Longpol MGNREGS na tho na hi mami DRDO project director Puvanal Chuan omachong thu chuan tloin malak chho zel dan tur le ma chhop sang te soyani mamidli Aizawl in Karkong Pui National Highways a pariata hiam mun tam the angbera Kongpui Highway Reserve chunga thing omlo na hmuna thing phun tele thing omsa hum halte kwalzin te ta na chol hadam na tur siam tele kongdung chei tura ra manni in mamit khopui chunga village council sang ten chan anin sem hlom ani Chief Minister Pulal Doman Nimin Klai Khan Office a Mizo Narste UK le Germany thok tura training pe thon thrin char ko sotu te koma an tho dan te a soipui Chief Minister chuan Mizo Nars OET exam tuma beitu sumlama har sana nei te chu Mizoram Youth Commission kaltlanga hand holding policy manga sarkar in tan pui therin thualo shila hemithila zirlai te har satna hi zia ka hnen the lu turin alo cha ani heuna hian Charcos co-founder Dr Sima Balian Swan an tho dan tlang pui soya Charcos te hi Mizoram OET coaching hub tenen tuna hian man ho meka chinga veng Aizawl mun ma anne ni Mizo thela engmaza tinan ngai vena ma se training na tur sum le pa ya har satna an tok thin ti Chief Minister hi an shilani Integrated Child Development Services ICDS scheme noya no pang nu nau pai le nau pom ten chu tha anei theinan chu tha chi sang te sem chwa thin ani a Longklai district of Malak na kalme ka tunla hian Longklai project noya center za atanga no pang kumruk noi lam nu nau pai le nau sen pom ten an dun tur chu tha sang badam dal le tel pek chwa me kani a heng center atang hian center thu nei tu ten adong tur hne na an sem chhuak le don ani ICDS scheme noya hian Longklai district a project pali omin Longklai project noya center za oma chongte project noya center somkwa omin Pungtlang South project noya center somruk Sangau project noya center somnga pahnia oma Longklai district a project pali a center za thum pahnia a ommek heng chu tha dong tur hian sarkar in ra manna ane imumal taka zomin zialu theite zialu ani a khwale tui dik tak sarkar in chu tha pek ten andon ngei theinan ngun takin vilreng ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani External Affairs Minister Dr S Jaishankaran anram ri pela firfia ka ron che te chu an phuang tok chan na pek ani ati Pakistan urile balakot India in chan le dan de chang point chuang to a COVID boykara China in LSC thom anei po in rang takin chan ani ati Nimin Khan JNU wa Pandit Hiryanat Kuchuri Shadreng na athu soin Dr Jaishankar chuan ramri ven himna hun rei tak ngai tha ani to chu siam thaturin na sazo ka malaka ni ati Palestine Prime Minister Mohammed Steya chu Atna changi nimin khana banga West Bank ka tharum thona na sa takle Gaza indo na zwal zel borak ka bang ani Palestine Authority PF President Mahmoud Abbas nena bana lekha he thelu ta Gaza Health Ministry na Tarlan danin October ni sare chang khan Israel in Gaza sipaite be pui thlak na hian Palestine mi sing ni sang kwa za sare somriat pani anthi to a mi sing sare somli pathum chuang in hliam an twarbok US Swan Palestinian Authority to Israel in op West Bank ro ren siam chaturin sa takin nora PA hi kumsang khajakwa somkwa chaulai vel khan Palestine Liberation Organization in Israel ne na Oslo Accords anzia noa Palestinian zalen na atana moana interim sarkar atana din ani Chanchinthar pwanti top mai na tlang pui
Home Minister puke sabdanga chuan tun din hmuna Mizoram police na ruak no kha lo sangli zani somruk paria ta ati tun sarkar kalmeka dan lawa ku wa tol rok bek sang ni zeriat somruk pariat man ani to External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran anramri pela firfia karon che te chu an phuang tok chan na pe kani ati Palestine Prime Minister Mohammed Steyat chu ahna tangin nimin khan bang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani